Asikubingelele sikwamukele channel. Sicela siqiniseke lapha subscribe button sekuphumeke i-voice note kaWelile Mchunu ke eveza ukungena nami kwakhe ke ingoma ke esihloko sithi uBhontshisi ke ya Clement Choir ke featuring ke uKhuzani Ndlamleze Mpongose ke lapha esho khona ukuthi ke akayizwa nje kahle le ndaba yale ngoma yalo uBhontshisi ukuthi ke ithini into yakhona ke ake sidlalele ke nathi i-voice note yakhe ke uWelile. Umgodi le ngoma asayicwela ade asethese kwingoma asekhipha kwi-CD. I-CD ingoma isuke le ngoma kaBhontshisi. Hawu ngisayombuza. Hawu cha ngisawumbuza ngeke ngahlala ingathi uBhontshisi aduku kuphi lona. Umuntu uBhontshisi lo oqhatha abahleli bemcimbi. Usho lo uBhontshisi lowo. Hayi ngingahlalwa ngathi bafowethu. Hayi angaze mina ngithi le ngoma eyalo muntu owayembiza stage. Akazobingelela bengathi kwi-CD le ngoma uzakuyirabha ke uzakuyirabha angisupport le ngoma kaBhontshisi mina hawu ungahleli ngathi cha lapho uyabheda kumkoti ngizomtshela ngisawumbuza ukuthi lo Bhontshisi kanjani lona uBhontshisi owudliwa kuphi lokuma VIP cha uzongichazela umme nawe qina.